wudie wo hwase na esi boboba oh kobi de ne bufu asa kobi de ne bufu asa da kuru be wu o maami du fie de ne bufu a wodi matam sa da wo manager bi a nyimonyamfo bi ode adwuma titiriw bo eba be hye wonsa da obeba be sra wo na oba ne be yesa ano sa da no ade kura nipa kro ndi hye wanyimonyam no ema so yetimi hunu se oba bi wo ho a we no nye red flag red carpet red banner ankasa na esi ho ebi kura red billboard enso so ahoɔfɛ enti eto wo nti nufuo ni nti ye nyina na ye ho aduro enye nipa ba ko na nebufu oba bufu bema enso bufu but question kakraka etato a mi bisa yetiefo ne yahwefo ne se sesi a wote menkan wo hwɛ mi me pa acha wo ho kani no nebufu a oye den saa de we ehun hia papa de obeka se ehun hia o bema ni woska ntiska ehun hia oba panyin wo fie bedi nkomo na brampa wadwen semi hu a ebufu yi na anu ya anka oba bi onkansi wono abeto nanum tuo minister IBJ ono nso so aye krado se ode asem yi mu nkyiremu bi a wonim ni hu nimdie na sane minister afa ne ho na kiki sinani no minim se oba bi bufu ye ojo ne tire minim je ono a kyiremu kyire ye de esi ye minister wo hye adwuma ne wie ya wasa atenem yo sane aye wada ye no ne abufu otimi ye no kwasa ene ye ba behwesa ye pedo yi se ye hwe telenovela na ye kondo se ye ni obi betwetwe mpenan minister IBJ me se me hwe telenovela na me buafu me nkwa me nim me nim so obi ka me hu bia because ya na de omo ye kankan ni India for de no na omo tonyo na be ma ne hotel no ogina bipo bi so na oba ni gina tie ho na omo chese ne ye bu ye mu kwale na hwe se ukunu benya adaje akoto nwoma kire wo a minister CMBB yo na sa wanyami hira opi na ye be kire ahwefo ne ye tiefo nyina na de me ka kire ewiase nyina ne se woni be ma sign ne mic si so woni be ma sign na se unhu na bufu a ana se woni oba sign na unhu na bufu a me ba cho unnim no nipa na wo se wo ye o obre ne ho ase o oye nipa o no se unhu se de na bufu te a unnim no me tiwe bebre ni se o IBG do pesere bana se wa unim se me bufu a na me sere pa sa nkrofo nso no muhu ohu no me bufu de buafu a wo sere me sere me wre ho a aye da na me se de nti se unhu nipa bufu a enka nchem se unim se nipa na sa su jeje ne ho oye o me obi ana me temper ha me pa even according to me mama omo chese mi suana se mi bufu a na maye gase enti gise omo ebomi nsu onwunu ansa na sere ma sia ye dendenden o mabufu mu no wago mago na yenyine ya ye ba na ya de ana ha me till say me koye adwuma o sika korabia na me hu say adwuma na me ye no e wo say me hwe me temper yi because e nipa ho adwuma na ye won sem bebre a obi be wura banking hall baba ka kire wo a wan hwe ya wo adwuma no ntimi nye ntimi sua akwan a mefa so a control me temper ene saa ne ma no na so wa me bufu a wo ye hwan kura no ade mpese me ka kire obi a no metimi aka kire wo but ebe wi ase no na ede me ko ba bi a me hu se gise me san ba kire be pa kire wo ntimi hu se me bebufuo na mekwa ba pa kire wo de ene me nkasa edu ya de am hwe odin na mesere na o ka se obi partner ne bufu a oye den me yire kura jamfu a ne bufu a obohu na wawura dem wa twe branka takata na o se na niku okwa akoda chese ne bufu ne na bufu efe eti o se wawura horo se okwa akoda de a chese ne bufu ese bufu aba on kasa kura mpo na chese na no wa ile etia
but obi nso bufu osaya de me makotwe mpena bia awura ne bufu ye me Honda Civic what tam blog edi kobom enkodi pai me windscreen hey makotwe mpena bia awura ne bufu ye ofa me laptop e de hwe form say no abufu ye no kasa sisi a branche bi ni ababa wa bi twempena ga ne bufu a okeka dem ne ma nyina bom say TV we yemfa nkwa wade de abufu timi ye no enti na meka se uhu no obi abufu a me pacho unnim sa nipa no because abi abufu no ye sunsumo obi abufu no ba ne ho pushe te se de wadi ahoɔdenduro a se won say yade a enye yie but on ebe wie akire no na wasa nima nyina awie nye ye ho hwie enye yie enti abufu ankasa no ka red flags ho e wa wadiem sometimes be ma na ono ne ko wura wadiem no ba na ono ne ko wura wadiem ne pa chow test na bufu he sheda provoke no he ya ade ane bubefu no kwasem na hwede obeye oh edu time bia baby o si hia no kura no ko mani ko gina obe 2 hours na tie asem bia be firi nanum aba be ma bi bufu a kasa firi nanum ba no ati akoma wo ye oba be ma bi o ha ne bufu a o ma nsa so hwe oba sum di na so e da ne ponchin ba tese ne buafu enti upon se wa check se oyo de ni nyina no se unhu na bufu a unhu no hwefiri no ho no kwasem na ade ba ko no se abufuo ade hwe enka nipa life ho nanso se nipa ne ma nyina se si a ye ka sei obi betimi de just a second abufu a wo buafu no ehu o character a wo de nam wiase nyina ne bi kura na nka nipa no respect o pa enti ye besre pi abufuo nya de papa na yensua kwan a ye befa so control ye abufuo me ekwan me fa so ni wo de se obufu a asem bi a wo pese wo ka kire nipa no bia no fa pen any paper na trust am no edi be 5 minutes and as 10 minutes a safa pen any paper asem kro na wo buafu hu no tro de wo pese wo ka for the third time safa pen any paper the see ye no ho asem na out of abufu mu no wo pese wo tro wo ka ho asem no sa tro uwia compare sa nema miensa no a wo tro ye no na wo be hu difference wo obo say first one na wo tro ye no and some na na wo mu no because of say na heat ni gina mutu no ano hyepa the second one no so no obo say ano hyede nanso eja no wo form kakra but obeba be the third one no na bia na akoma na ba form ti e ho na bia obe demonstrate nyansa angasa bedofo se nipa bufu a oye jimifo dasani ni bufu a nipa bia bufu a odane jimifo odane aboa odane bodamfo enti woni ye bia wo ye bia no eye out of emotions nyansa bia ntachire and this is how me control my bufu ansana we are mebusa interesting question bi ansana wo betimi ama me buafu no na se wo no wa go overboard na se wa akasa no just what trash ye sa no de ha ma hwe wutiri mu ana na se we no what just sabia buru sabia nya do wo pese wo de me sabi me ntohwe ebobo sanye sa dimedu dam am hwe ozi ya mesra no mayimani because se sunzum ne ba ye control ena no begu anim ase ena de ba ko webufu mu no se de obi di ye wo no ebi kura nipa no ni munyedu but wo na wo mu oduro ehọ na nkrofo se na nya ko we na tena TV so kura kire no nti nya soma siwe na wiase nyansa nyina na chese we lose credibility ogun woni mas so no na trust am no ka se sabe ojimifo okura mpoka na ntuma yebu no nyansafo te du time bia na abufu no eba ida so batwe ho afiri wa na se wo be yedi na aboa nti e besere se wo abufu a wo de asam ne ba sansuo fa gu anum na emom pekrata bi ana se ena no na me ne nana brampa di nkomo bi
so obi ho na bufu ya no afa phone kwen no aye audio wo me tonya me jabdi page me come me say nai o fu ya audio amobi audio no ko e ko on the phone so no wa keep you wa bufu no be ko de but ye wo aye botie I rebi di matem na ne bu afu se me kwase a se me kwase e bo ho nta minister me IBJ yes me kwase a na me print so ye audio breme wansro me tie audio no na me send it to baby me ho na me botie a me se wo debi so I'm talking from experience nti hwebufo yi because e ma bebre na me ne be ma bi atena wa anware me na se wabufo nti ye nware ho okokonye aware aso na wontimi so nkwase asem so wontimi nkwa awade yi obabesia wo bufu a wo hwemasum obabi bufu a otimi twese kan obema so wo ba Cynthia Goliath na when na me kwatena ho 40 years me nko sa enti enye ne mani nyin na ya na ye bema na yimse ye obabe ba we na de a onka no hwel baro betwe no ho eno nso ne koduru baabi se ono watena che okotwe ho sisi ya na kina bi wo hu so aware nipa fofora ode wo ba betena akonya we ye awore mo mfa ye baabi a woti ya omde ba mu ni asem so nti ma me ntumi nua ma na bi mofo betumi nua ma no bi fo hwe oba beji wo be ma osika di but wo bufu nti onware wo sanso na bema atopa e wo wiase nyina obehima gu so wo de bawo nanum a kosi watiko ye beto atopa but wo bufu nti no ye fa onwura wade eno na do time bia I don't blame the men, I blame your character wo bi asro na nka wo mra ade beche na wodampa so na unitini so a what you say chese wo atwa nitinam me say ye tam laptop yi ye dey free ho na hard drive to da na we to da and minister shesha ya bro na bro that one eti ye kan sa no da bia no o find average in terms of relationship omo ye bu omo kwasea e ma se mema bu omo kwasea bebre but e bi ye e ma ne bi suban be ma bia ni ho a se bi wagimi se ye na mo ka se ye ni ma de pa yo ye ni ma de papa ye nimpa se oba we obeboa ye but out of say wo bua me nyina no wo character ne wo temper ne nyina in the next 40 years so ho me ntimi kwotena we ho me nka se me kowade agyae eni mitirim sa edimi pa chewo abufuo no ba na wa mene niam ne bi kakra minister me musa wasem we ntwa to yaba aware se mu kakra fine relationship ase Ghana driver for so wokokuo bi we fetwa to ma me adan driving school no ko wi a ye the certificate na ma wa ye abufuo ni anoye a certificate ta to ma o saje minister asem we madwen ho saa we ya ye ken ho na madwen akọ saa ya de we de because me hu se trotro driver fo mienu atimi apake o mo ka sikwan ejina mfimfin ko chese o mo nyina abuafu awia kataba adan saa de we na ngasa no minim se ya de o hwe obi onipa bia no nya ya o but the moment of etna wheels na ni wetna steer ni ma ngasa no na no aya na yese krono francho traffic wo traffic bi na efri mo ho no de ko ahoje ho no so ofri nya that interchange bi na ube fa gempa ho na apia na askwa so was that traffic no de bia ubedru ho no traffic na chipa enso krofo no mo fa ho no won tiase surunku bi a we dru ho na we ama we awuram no okọ wo de sa survey we amema ye no obi apa onko ye sa survey no efri askwa ho no eko ahojo run about sa traffic na echipa so within a short time na efri hoko wo mo fa ho nyina no ye nipa bi mu a we emakwan na we afam we makwan na we afa enso ba ye krono afranju ha ya ye kwan so sa ehwia kwan so a traffic etia si etimu ano no kwabrani emakwan amani nua wura mu bi no o makwan obi kura de wagina kwan no efa nipa o sinipa o tia ne ge o ye de ho
ne yaka ho ba Ghana yeti ahodwo so I ask myself say enti omo driving fast ahodwo ho no omo nye kumasefo no omo nye Ghana fo de say ne ya so as akoye ade bi say adrawa fo ano ya over Jimmy ko na chese bi mu na ayama o manu ayeya what you say ko ma hu driver ni bi a wadi ne yonko atema o papa sabi kwase ampanyina wonim nyansa nyina ba mu na so wasa na o papa a watifie no wo twikai ade no say ba ko ano ya ana kwaku Kevin di matem no me hwe na bati no a bi a metimi abo no bi kura ni mfie wo fom enti wudi matem a me so medi watem bi o reply me a me metimi abo no na me sinima bebo okay eno ne eyi so menti ye besre esa time was say e decent ye mu ye ho now say driving na ngasa na do time so one here careless bi we born no oh ene dia no ya ne ba ene de eba no wo be hu ana say won so what true ja na no obi say obi ti say anoma na na last but no adibi on so one here ya obi gu hu ani mase last bi na me drive free kronom e de ba afrancho ena trotro driver bi bo me careless that time na me enyu otu asika eji papa ne bo me careless no na me catch akwa say we de ye chase no nso akoke kan kwasa sema kire afi me drive chase na oye one of your potential customers yo mine kura nso so ni me di ye ne ko be ma koma de wa afi me 10 ya me be tu bomba ma no oi me say do na ho to say na so be abi ko yo so we are ma kan kwa asem ye eti ye besre ye nsu akoye be fa so di bone ya che eno no sa ne ma we nyina come back to your temper yes ebi mu ni akoma kra bibia obareafu di yen hwe yakoma yie yo meda se pa ma memfa akwanya yi so na emema omubufu omode omo shirt gu omo kon ho pie ase bema bi a wo hwe me sa abre ya wo ne wo yerete senso wo ne wo girlfriend bi tie na obufu a wo de wo nka hwe wo hwe de ekona na wa yu shirt gu kon no apie awia mi ma wa ha opanyi kese nyame nshira no nkoso amu abotre wabotre na ma nkoda prison wabotre no eno na ama ene wo mfa ahodie Mrs. Champon ebufu di bi ba o nana ya ene ye ne nana ya me da se me chia atiefo ne ahwefo enyina nana ya ebufu Yankopon na de kan ye hu se anso obonsam na de ma ye ne ebufuo se obufu a nana ya na wabodam eya dambo ketwa honestly ebufuo emanipa efri ne tibia papamu ekone enyim ntino na adwene no na enya adwuma obi bufu a wotimi ye enema bebre na woka no Obaa Yaa ya sebe bema bi ahia no a wone no etwe mprahwe no waware no ukoye bema wosiese ne dem awi wabone bra kwasem ukoye a na obukofu a na wafa demu ne menya no wasen adan ya mebuafu ade de bo TV mu na ase adan ya mebuafu to be se demu ne menya na sawo Obaa said do you expect to say bema bi enware na chese so obufu 10 times obeto ne dem ne ma 10 times ya de a emwa obi so ewo hono mu a ne bufu a kankan emema no omubufu omutime to hye Obaa so edi na ho odi nyina bu ni kiti na wabu na wie no edura na dwo so a na wakọ akọpẹ na friends anadwoduane edi na emanu so edu samen so mo kire ememene nyansa ento ahode na ya wode bu Obaa no tina meka se eye dambo no ahode na ya wode bu Obaa no yare anya na adu sika de meko ono a enu ntino abufuo no ni ntwinso aso no e de amane ne ohaw ene bre wo no ya wo bu efu no na ebiemu so no na ya tese ne Obaa bi ni wokunu atie na bema no bu Obaa na yibi bema no ebu afu na ne ba yare ye okogiska e de akora ko hospital ebufu ni tro ma Obaa ni ska mfa ebi esem obi ba ewu
na san kwasi asem wo sebi kwasi asem wo se bebu afunti nipa ngu bebu afunti enipa ngu na bufo ne ti kwa no ya oba no wuye no sebi wo na lusu wo na wa lusu na nima bebre wono mo a ya na esese ye to ye bo ase na ye bisa ho ensunsanso ye nkade bebre so samre no so adwene no nya adwuma enti wuntimi anyo obi butimi fu se na yire friends sebi wo ma ne bu afu enti enkoda kura no sa week ne yekoye ensohwe e wo school mu sika wo be yi amankwa na ko school nti no ne bu fu ye na wo frifie no wanye sika nti kura no enso ye no wo mo entro ne bu fu amemo akohoma na imako na imagine say your final examination akwa ko tro de akọ university ana odi wie SHS ben kan sa na wo bufu nti ankwa nkwoto a enfire be no ya sebi wo yi schedule school fees ya dadun ho na lusu enu ti ne ye kan say abufu enye adepa a say ye so na adeba ko so na me kase me ni say ye wo bunsam a say emma wadwene emma sunsunsanso no wo peba awo wakwa wade mfiensia enso wonyin senda obra ko empa ho adaya obufu ukuntu so ne na bia sai ada no na insane ye dai eba sanda ne bia ahon papa bi etwemo ye brewo eba obuafu abetwemu akọ just after bia 10 years oba uhia ba okoko so nsanye okoko so eni ebeche o enti oba wo obeku ba apart from that crampo no oba no ya obuafu wukun no woni afa hum de nto nche bema no ya woni wo edan enhye bi ani because wo kra no that day no crampo so ma ne kwan kra wo hu hi bia de dampa no so ene otu bia ya wa mwa no ene sebi na bia ya wo ese wo ka bia so ene ya de ade no kra no emma enhye bia emma enu ti no etese ye hu ye se enime bebre wo ho no mo a abufuo ese no emma ye ntimi nye your responsibility wasadie se bema ana wasadie se oba se wote aware afie wo ye no abufuo nti enya ade aya wo be den wo be ye na ade ba kokura ya tanya na se hin kura chese eseya kuma kura na ya ade ba kon ya eseya kuma ne se wo ba na se bema ya ne buofu na wo di nensen mo atem bema bitimi ne yire oba bitimi ne okunu wo mo bufu o mo ho a na wo mu di we de kan se awofo atem wo maami ana wasia ya wote ba bia na ya wodi na atem ne nyansa be na wo mu enu ntina ma awode bebre ne na ya enhire bia mmam because aso ne te se wo ta di na atem a wo yi ni nse free aware ne so spiritually no wo yi ni nse free aware ne so entina wa etesipa na ka driver ni enkonko ye mistake e ma na yoko driver ni ka say wuni edebe ntra maame ni tifio wontwi kai bi wontwi kai ni bi kura nim kai twi very good enu ntina wo sa na ma wo ese ni munya ade anome ebufuo ye nhye ne so say de nome na breye ukoto se ezu obi awari 50 years wo fese ni mebi won ma ya wan fam da ho na minimo bi a mia kasa minimo bi obi a ye mia mabusu masem na mekai okunu ene na oku wa chese obe me kan ope bi a kire obe e wan obe se na me be kasa na okoda empaso oda empaso no de entuma akataniti we a true story na mekai na be me yakọ empa ne so woda ka so na me nto kwa ne so ntem so woda wo je so no be me na kuma no ehura we de krama akuma o we so ya me kan so e krachini o krachini pa we sua nwoma duru achi oba ne kra de ne nwoma no enhye da enu be ma no ede no enso so hu nyansa akwa dampa so se je on pasem so no me enko woda wonya ho ya woda just oba na kuma na e wo fam ko esanya ne ya jimi sebi won enu ntina abufu ma otimi ya enema bi a ya na nfa so bie ne so childish enema nema bi a ya sebi amwa enu ntino in fact emema ne mu bi nso so ya ade oba ne bufu a na mo ka no na wapia bonten ko ja wo se pia bonten kra no bema oba bi won mo so osa akotete onim nyansa nti wo sa chesi no mo pra na wokọ o said say na how
wo na adu subaya pam no afiri abonten wo sa kwa kan say wo sa kwa ne mpra no na nkon ne mpra no mo enu nti no mpra bebre no say bufo no e ba na ya na mpanifo kan no kayense nso mfa nyina yanum asene say yenka no entum ne yemfe ni enhwa ade ne yenya say I will pay you back wakai wo so aka I will pay you back no me ade na yenhwe ni mebi yie pa edrum pempenso bi yensuso a wonim be me bi nsuso no wona na yire ya ade ya oba no bufu yokowura dem oba no kwatam ade di tirimu epe wodwene free abufuo no ho enso ato am na chese ye wobufuo bi a obonsam na taachire eya ade ye wo wuso a wontimi fanya ware da to be bo no ma watwem tra twa wade na ayesi beifo no wankasa woni ye eno epamo enipa ye dey efiri ho eno ntini empese me kire ne se ebufuo enya de pa enti ye hwe ne yie na ye hu yie se epese e ware eche na ye nyini cha na ya ebufuo e de yade bre ye hypertension no ne ade hypertension ma ma be ubutimi fu na be hu se wakom agyan na wawu esi de bia be me bi etimi fa de pain what they are born here okuno who go prison for life and until ye can say and found one in ye besie ye momodeni ye mompa ne ye nhye ye bufu so no ebeboa ye no ya me de manu asi me nso so me da se o me na brampa ya mama nsa na mema bi so ase ansa na waba em say obi anu si e wo memakuo bi a me da wono mo ase mema wonu mu bufu a wo mo hwe mai se yo mo nka hwe na wonu mu aka o mati mpam na o mabufuo ne de o mo de bomma no ano o mo so so awie ye ma mo nyina ha se ne bufu ye wanfa se kan an wo no na nso so ye na adwene se abufuo ne nyina o de awura nam ya wo bona ma ono aka na koma sa mema no awie oga we salute you yedamase na Abraham Pabrem nana ya medase pi nyame nhira wo papa na yenchia ye chiefo ne yahwefo nyina nana ya hwe abufuo ade abufuo tim de ba ho se nipa peso gina nimu a ontimi kura obi bu afu ama ne ba efri na chia behwe fom awu enam so ne nikuna nyanti entoma na ban po no osi o chese onso mumpo akra na behwe fom ne ko abe wo ho awu satem abufuo no wen ate kwa ma se sun ana wo ba besu nana ya ye ko ye nim tentem no hwe ema bebre wo ho no mo a si yetete mane akasa kire mema die ema bebre wo no mo ma wade enei o ma nyanyina ye wo makoma onim se die sikasa kire nipa o kasa kire nipa odi ne koko ene de kasa e kire be man be me bia ni wo bre bi maledi aka so kura waka bi pen be me bia no se de otie bia no pe se ne fa ho dia na se o ye free ba se wo ye wa adwene se wo na ye champion na wo ko yire no de wo ka obehwe odin e de bedru so person ware wo sa oba no nware wo eti bebre ni nam ho awia yi ya wo mu ni kunu even prampo nya bia na agu na num kasa se de o kasa no kokoso abufu o de kasa no enti be ma bia suro no se one ne be nante no mbobra na ya hwe meti ho ame no kasa yi me bufu pa ba me fanye bone se me hu se me bu afu a o se me da ana se me pie de obadwunu wa akire se me koye bia na ya wawasem enti menye obi a metane nipa eyiyi nsem achi nso na mebu afu pa me ne o meye dede on se wo ye wadwene se abufuo no obedi akira niam a betimi aye no bedru ba bi no na wo se be pachew eno ne ade a o avoid me mpekura enti ene mi mepie ana se meda wo de opa kasa ma ade nche ana de opeso ye bi aye mi pie koba mi kurasafo ne bi mi abebie pro no mabeda ana wonim ye obema bi wo ho asabe enam jimi kakre wo munti ne bu afu ne yiri nti obefi osaduane kura minni nana ya aduane asemi mama mfa bi nhye ho
papa panyin bi ana ɔte efie na obedi hene koraa kyerɛ da koro opie kɔ baayɛ a na yira de bia wo free dwom de nduane ba na yire no nso yɛ abrewa a ne nan no koraa yɛ buo lega kakra ɔbrɛ na abrewa wa yɛ na adwene so ɔba bɛda kunkyire na wanoa na aduane mapa esu de bi opɛ fufuo na abrewa ya kosi fufuo yɛ de agu basket mu aba abɛhyehyɛ wo twa ni wura baayɛ na bu afu ayɛ kokoti sei wo so wonidi na maami hwe ne wura yi din wankasa hwa no nso fa nsuo na ɔhoro ne nsa ɛna ne agya ɔno hyɛ ase yɛ dai edi na ade afei papa yi te wasa ɔhwe ne sa ɔsɛ ewura na wapia ba na wura mebu afu a na onkrɔkrɔ me na wudi aduane no na abrampa maami ni di na aduane wie kɔ ɔhoro ne kyɛnsim de besi hɔ ahwe ansi ɛsan dai ebi mu kokɔ ekura ɔmo no ho ɛtan meme maami ɔwo me ne bufu ne kunu bufu ɔso wonidi no wo ka abna wano nsi kura na wasesa nnuane ne wurudu fridge mu straight o ma ne ade kyen a wo ka ne hye adi ama ne man na obu afu a ɛyɛ aduane ase wo yira aduane a waya ma so a obu afu ɛma ne bi ni saa kokɔ no yo eti nana ya de na meka ne se obu afu na wo se wo yira aduane woni ha di aduane ne na nketenkete bekun ya de kura betimi achewo eti yesere mu se abufuo ba nana ya de wutimi ye ne ma wa adwene be ya akwala adwene na de tan na ani wu na wa wo kokuo bi so sese firi hu ne se obufu na ye gimisem ni nyina awie a wutimi ba fom bi sese ntimi na me ye sei pa na me ye wei na sebe wa adwene ne wei afere kura woni awu enti ye besere ye nuanom ye maamenom ne ye nyina ye se ye hu aduru abufuo ho ye sere se abufuo timi masebe oferemfo mpo timi keka nkwasa asam de kire no wakeka wie no afi na wo be sere se azuka mi nkojana me nkopa ne cho onkopa ho acho wadi matema wie na ya de makwasa metan na awufuo tie mu tie ne yie bema bia na no ya ne bufuo di nkwasa se miamfa ba ma no awade otimi trans se me kokitwa bia ba yamase abekeka bia kire mase ne meyiri odi o matem nyina awie na ahye maami se bema ntimi de me ba ma ni na ne buafu nti wadi matem se no wasan kopɛ sofo ana wo hini bi metire kopa mase che wo mame na wasa niema wasa ne kro no bio enna nka me sem de ba wasa niema mise tempo de point bi besim na me matiefo ni ahwefo nhwe ni yie na ya wade a ye ware yi ene nipa ntie no ntie ni yie se wo ware na wo mame no papa eni abusua sebe na ya so mu yi wo mu nsase se ye abufuo ene niema na wo hono mu a na ya wan hwe ya wuntime nko wanim ubetimi ane nemu wa brabom wa bra wunhu ano na ya hwe ade ma ko masua ne se obi bu afu se ne bibi da ho yakofa wa hunu wodi abufuo se mebodua na wakwa akobodua na ya wakwa akobodua abufuo no na wo bo wie ye no wunhu se ade a wo ye no wobenu ho daache eti ye besere ye nuanom sese abufuo ba na se wo ye bibia na wahwe ne yie efise wanhwe na edua na wokɔbɔ ye no na bedane de afa so wo wabufu kankan bia ofa Kevin ade na wo siri pisa anti mesere se abufuo de enya de pa ana etosu biem na ya na wo ka eye driver fo bi asem driver fo bi di atem ni ade ana wo kɔ driving school ana ye di atem ana na ya obi enu akɔ driving school am ye di atem di agu krata so ama ne da watima se obi ani ho ya wakɔ driving school ya kire ni se ye di atem da na ya hwɛ IBG watwi ka che nukura bi na IBG no ompeso be white mama me ani panti ase hwɛ onse afidie na wote akire mistake kakra bi abi ne betime kum nipa ana wo mu kura betime awu na sabi ukohwe abrantie bi na bodwi se dia ye wenya tam ne dia na meka oba meka dia wom na bodwi se ni tirinwi bi na hwi wo no be che wanim na ya ena mo nkwanti utimi gina ya wo se na wo dia ne hawo afi ho na wo be kire okrache power
si yenko ba ya no de etina na yenya atembidie si ye kire driver fo but obi nsem hunu bia wo di no ka kwanim wa bre ye fidie bibia timisi ebetimi akum nipa na wo twi sasebe enkwase aka no na ya wo ye sofo wo ye pope wo ye kwan so bi bo keles abedi atem obedi atem se wo na hina kosua ka atwie awusua ni wura mana wo trinivie onsane ma we nyina no ekekako na se bibidia ye jimi adrabofo ni bidie aye jimi afi wo betwazo abedini mame ase atem nyina ni papa two wa abre woni ni papa two wenye jimi enti adrabofo ni wo mu atwi ka sebe eduru ba bi obi abo keles kakra bi na no sa atemidie bande de nye ba se obemna hunu se hina usua ka atwie de woni natem eti ye besre se bufuo de ba anim ni wura na ya bebrebe abre abo anko ye nyina ye o mabufuo owo adwumam mistake bi o ye ni yesetere na ka kire no so obagye atum no wahunu se ahade mafom nti mede me se gu me ho na maye me ne mayiye no wa mane kukutua so e kire se ono mom ade a wo ye na ye adwuma no nya wo de o de ne de ambem okofie ena mabufufun bi a okofu mu abufuye na ya nti ye tufu no ye ho aduro no ye besre abufuo se bibia abufuo mamanfo brabo akachiri e wa brabom ade bia na nka ne dia abufuo nti ne nsa nka awale papa bia no se nka onya abufuo nti ameka ne nsa ekunu papa bi ye wo se wonya abufuo nti wanya ye besre se hwe na ya so person nante awia wo ya seche na wudi ya ma wabufuo sansu onwunu efagu so pani bitena ase ose anoda we kekansim to na nda bia ne dua etuana no okoko bia sema dia asem bebanti ene one mie na no mpo no wakasa eti se wo de sa adwiri we bi se otirim se me yiri ya dia wa ye kam wo kwan se me ma me bufu nanso me ma me bufu no ade meche so dia ade na me nkope ba bi na na mimpie eti na ya abufuo die di osi abufuo ye obi wo timi gaza me de me wabufuo akoma na me bufuo ye mpata me ye bufuo ye mpata wo ye hwan ade ho hwan na me de makoma de wo koma ne ntidie yi ade na abrampa bibini nko ade bibini ti wiase o me ebi a me ya serwaah me de mitimi ya paper we ya serwaah me na me bi adwuma ya me na me da no bibini nko sori a ase adebone a enye no ana ode ma ne ho an saadie we no me nti ase na yayi de nji a won ti ase ne se bibini adwene da ne tirim ne nipa ne bi adwene da otimi ya adwene fi na ya hwe sebe obu afu afa adoman e de ahwe ho ase no abufo ne te kwa adoma ne nse ye eye jimi enti se wo ma obufu na se laptop si ho efa de hwe ho wa bla laptop na wo kunu etim de ko ekoya adwuma diska ba fie be hwe na wo sen na wo hia ba o ye de ade a na ya laptop na wo ko bobo so no na diska ba obu afu se wa ye wade a wo mpe enti wo de laptop na hwe ho asai eti asai no ekwan be no wo fa so nkoya adwuma mpesikam na one didie eti ye nyina ye betena fie amekoma de ye eti ye besre ye nua manom ne memanom obufu na tutu anana ya abrantie bi no ye krom abufuo se ne yire afampra wonachi eti kumase ha brema abotan so ne yire fa na chese wo pese wo chese ne yire fa bema oba ne so mpani biam ti ko fa petro betwa fie ni nyina wuchi ai si wo ba ne nkura ni nyina wa si wo mu dwebe na ya wa si wo mu awie si wa si wo mu awie wo bema wa koma tena se udi obufu a wutimi ya bibia ntudi wa si wo mu bibia ntimi tena se ai me bu na fu ya masi wo na fe ya hwe de mra no beka ye mpata me top petro no Manchester mitimi ya de me pa bia na ya branti ya si wo mu dwebe o si wie ya wa hunu se mra wo man mu bibi betimi ato no fe no no aso akwahya no akomfo akuno ho o kesi wura mu ha na sabe sa jimisem wei wo ye bema yo ba sem de me bufu ye mpata me nya de me ye nwie ya
ye ya me hwie nya yie this ye sense onwuru gu me so this ye bom so tro no sa jimi bufuo no na ya ne sai sa jimi bufuo no na ya ne sai eti ye besire ye nuanom abufuo emfa hwi mra nipa na ya ubufuo tenase hwe tenase din na dwena asem na ama abufuo na ba no ho abije no okase ye tworo ebia na nipa wonu ma tworo wo de tenase se di satama mebu afu ya be me ya pie kwa me se eni obeduru fia me so ne minim de besi no se me so ne minim adie ne betimi asie wo de adwene honko a wo ho de ne be ma de ne yepe eti obufu a be so ne minim no nso anya abotre no nso bo waso na zo si ya wona ya na eti ye besre se abufuo eseniema bebrebe wa abrabom nipa bebre akwa ho kirem nyina da dodo na ya abufuo opeso kire se ene bu afu no si amane kwa amana nkan de e won boso a ene de besi eti wo boso ne be mo ka wi ane de krata aye nsem si wo abufuo agya kwai eti ne wo kosresre no wadi ana yo abufuo no se ebetam wadi ana wa hwe na ya na wo ka awodafo nsem nya sa ma ya so ne enko ahoma ne so yo na ya hwe emrantie ni bi awoda asemi kura mami anka bi I was say mami ke bi mami o mo na we experience me say champon unim enkrofobia ye from Kwame fo ne edi kan no wo mu hyanwuma ko achi se de ben e woni monyam se de ben a wo mo ne ye kitikiti bi e hye wo no mo ye atete Kwame fo wo mo ye nhyeso hye ema so wo mo ye nhyeso hye ma so e na Kwame fo no nye wo mo nyina Kwame fo no mu binom so epe ma pa Kwame na maka kire wo Kwame fo ni bi wo mo pe ma pa wo ti ase na wo mu sai ebinom so sai aware a ye be se ye so oba no so ama no be ya tete kwa ni wa so kwa monte na wo adima obi wo sai ensamfo Obaa Yaa makeup o se dabi okwa abonten so na okosia ye nwia ba se wa me hi a ne wa wu kura ememe bi wo hono mu a se ade akwasifo ne ya ka ne se ho anwafo na wudi ade mu kan se bracelet na se chei anklet eye ne fe koso na ye wan fan to kura ne wo bisa enu ye dey ben akwasi omo na ye omo ene yaw wo mo top di bra ya yire no se ye nye ese wo mo nye no mo nye fe no kwasem epo mo bai wo mo bai ma wo nko mo nte kwa pe na because they were opinion and you know why they wo ma no oh na nso Kwame fuo yi anu nti no wo baby ka kire me say Mr. Champion uni bibi me kunye me say ya na made Mr. Brabe yi so wo yi so a Mr. fa wo mum di the question what you say na ya e ma me kan say me bre na manyini ade atomani awie yi na ya fa say manyini me abrewa e ma me kan say me bre Mr. Champion what you say ya minnim no ko wachi 1 minute ko 1 minute pe Maria we do fear me mama friend emayi aye o ma ti awie nana ya me say mama no ye fra o Kwame no ebinum Kwame foni ebinum 1% na ye o mo maka nyina me say o mo say o mo so bai yo o mo ha e ma pa any street ni say Kwame fo na to so mienu ayo ya o mo tem ma akoma pa o mo ye first o mo ya second tesa wo de me kura de nka kofi cancel work no a kofi beda first mama nana ya cancel work na ya ma ye no tina ma gada sade ya make you na Abraham problem ni enko ahoma ne so Mr. Champion da bia Mr. Champion pese ya onim Mr. Champion me meti amaka ade a onim me ye no ni ye na o ye ni che wo kasa kran ka ye ni no hwe akrofo me ni na tifie ba ku de bia dan sanka Abraham yo ba Abraham be konya kasa me so na ye din e ni wa so mi na onye mi nya me ko so no so okotia na no ayi ni nan sankofo no endidi wani mu da nana ya se Mr. Champion fa ba ko me so me fa ba ko na yenko enne fa ba ko ne yenko enne me fa ya na
nana ya de wo mu nie yafo no azuka ya ni bibi azuka to ama o se asemu o se asemu nana ya asema ye beka ni nei ya sam kese yafo no nana ye kan no udi agro mbe hawo pa ye wadafo yi beti wakoma ma no mana se na me genza me ya wonti sa na o se me ka no yafo obeti wakoma ma wira befo ma wira wo sem na ya ka ne o experience what is ya bije nana ya he me kodo ye bi eprepi atwam ye kodo no he nana ya akwani jami jabia mantime ho ase besi ne emu ya na confusion broken heart oh satana kom mfame confusion anya broken heart nana ya we dey can no asa ka we bom me sin ka wura ni ntira media maye na odi jawo what's it da jan we jami I'm so what omi da jambo nya no he onteti eho na Abraham se enipa bi ye na adwene oba bi ye na adwene se ompe be ma biem no obe ha na emfa no de oyema ne bia obejaaw na ya de amike no na ya me de ya no de ya ti afi akokra mi yi mi yam olumai mi jabi bia se no me ye niam ba se akokra me jai watoto niam ye nam ne kwatempo no so wasalanda masala oh ibj amaya efiri na ya afo mi suro won da bi ya bia ni wazeze no me wo ntobo asema ne sa pie o efisa dia ya bi dia ya me no ya nzo hwe a won tie ne ye pa no wusu ana ka ho ya wusu ya eni ejeje zemo chirem on se ode ya me de ya ana me maami du wusu a eti me maame no atu eti me maame prekope but ya one ya de ntamfa o o tie ebi ebebre wo ho ya adwuma ya one ya de bebre ya adwuma bebre wo ho na ya ade akura ne ye no efiri wo na me hunu se ya emma bi te se ya omunye sumie de etra na de ti akoto so na yawfo ana okan yawfo per life pa se obi a wonim yawfo bia no ohwese obi siesie no kama mo pa de efe enna miguso bai osiesie ho kama ade efe bia so ope azudi agura obema koma de o papa oh on se na me kana kure no obema koma de o me so me ya na bi ja na ya wada for me ma mu ye stingy men oh enye pi bet nana ya ono no so o pesupesi ase wo so pesupesi ase na mu won toma wa na won toma no o pesete bia ba bi obeduru bia no yehunu se ya ona eba no ya wa mankwa na apie no ya broni na eba no ya mensa na apie no I think come on ase eji ye besre ne mesesa eti wa ye ya ne ya obi a won se ti eden uja ma basa e ma masu hihi bi ajai ene wiase ko na wieye se oluma madano sofo kakra mi tumfo ya tumi e na ma wadane sofo dia akwofa mu no eti ebra ya ye sa ne ma we nyina wieye no na o se me kofa foforo ai tu change ji ana hwe he mi change ji ano ko akua na sabre no menini mienu ye bobre ye o na se list na man de no de omkrofo kakra akua fo ni mo na ze akua no dadi omo wa akoma kakra mom ana so mo yiri akua o we akua ano kwasam na omo wa akoma mom no kwasam na nso no omo sa pa akrokro uchi he ni bube fu sesi e ba so ma ni hunu sa de am ye no ma anye ni ye a betwa so case die me ni akua be san ye na ya de ne no ntwa so ana ye ja me ko zi wo twa so de so ebre bi na
mini abije din ko na abije say masa eni wo ba mi say je for crack catch da eni oba bi anya agreement so ba open na eni ne nyina wo nyi nsemachi so start so ni nsemachi a so odo ni nyina ebeko ebi say wo be kan ne man say wo ka kire no no ehunu say wo no odo ye hwenye ye eti ne no akua na makofa ene sister akua ye da se sister akua nyame nshira o se nana brampa waso ni mudi ama ye na se mi na emu ya de ko de ahoma so papa ye kumi awose minister asemi fa bi to so e minim se because list hwe e mema ne say wonu me da form kra e ya ama ye yi ama free word yo to so ya kosua okay ansa na afia na afi ya bena aba na de odi kan pa wo soro ho e ya e mema no de omo ka no mimiti we menti akoma mema broken heart menti akoma mema broken heart nana ya wo ba ne hojo ba ko a eyemi ya sewa nana ya na ukunu hwe ye wo hwe ye o gina TikTok live o gina zubi o tie ye akonteti okay nani abrepa anu se wonim se ya ye dey wo bo mi din a wo frame ya sewa na zo de ya sewa o tesese na osi bono no enu ya semfufro na ade na ya se wi wa je se oni ebe yi nsemachi ahụ ye be twu protest we wan ya pon IBJ asembe na woken debi wano kra so ya na soro se one force won kiye o debi na ya Mr. Chambo se debi emfan jo trin se wa fo ye ombo a wafo eni adim basa sa basa tuti jagufu ya pon ye wie o ma bi je nkabi da bi obi anya kasa aka Kelvin ma pon show cheze ukunu wo so ntini o mi enka kama asem say pa de David na we kura de na o se nka o tadi na utie nsem egum okay me too na bram we are near kwa homa ne so na bram pa kasa fa yafo etimi nko yafo na kosuafo akosuafo no osi matezo bi nyame sheda bo ma ho fe kosu adu fie no papa no na o mo akono nso ankasa yesa wa abotre na brava ai bide abotre asem no kana eni ho enka ho o mi ze tempo wa kumen yeso so me o mi ze tempo wa kumen yeso so me ma so pa o mi ze tempo wa kumen se ye no wari pa o ma mi akosu adu fie wa kumen enanyo no wari yeso David bi ze tempo akosuafo de ye so me ma so akosuafo no mu ni mu ye boa mema ena o mu wa kuma o mo so me ma so ba ye prankwa sasem enya ne ye kan wa sem akosuafo no so no ka so no wajaya wo de wajai akwasuafo no so no ye don so a shepherd san aba yes yo a che akosu bi ayo bi ho broki ha TV ina ya akosuafo ye be jao ye prankwa sasem o na anu odin o anu odin akosuafo ebe ni muso no de wajaya wo de wajai bibi ntimi e sesa no mo de bo nyina so we twa so koko dwato a that's it ene de no kura mesi akosua bi ba bi kofu abeg akwati 4 o'clock no wadu ni fie oda ho 10 o'clock we be de wajai enfrem bi ya blocking ya blocking say no wa number bi eri wa de be fra be ko 4 o'clock be tuka e pa chawa anti ya pa cheme edio ana nam so mo no mo ho ofeniti no opia bonten a emema be 30 kura na ti be serepe wadwen ana wadwen zo obi ewe no enti wo no so wo yo ho rough bia because of say owo other alternatives no on shada fa odu be si wa kwananim anti just what na fie na we sin time akosuafo de yafo de fi o mo de wo na list no wa anya list o mo di pool ni ba no ma nhye ni ye hwe akosuafo ka so wo ma broki ata enya sam ketua eno se de bi kan kan no wo mu nim adodi papa akosuafo no wo mu nim mpaso so goro mo
Hey, na de wa wie me se za chamfo. Asapa me Wa kana sem gina ma no. Akosua for hwe. Say you fa be ma ne se woni mu yokwa ye kire no. More. Because no can. You move your money. I'm telling you, you move your money o. Honestly, akosua for move your money. You be kire ne ya ka ho. Na mom no so wo go school na pass na ko ba bia. Ehon na be hu say yes. Na say wa entidie ma broke yet na no ye din no say. That is ne styles you be you no. Wa hwe a. That's what they call more before. O konya no sao. Na ya no dey o. Na ya sam ko mo ya no dey o. Anu odin. Hey say on say there be je kan ye asam kese o. Say wa wo hair styles wo yiwu. Na face makakra bi wo si magyaw. Eti wo ti wo awadwini yan say it stay wo ko ye kire obi. O mo obi ayi stay. Enu no wan hwe yi a nana ya. Nana ya. Yaw, and ade no so no say ho. Baby ono wodi waduro no. Wodi waduro akiri. Wodi waduro akiri. Opa dan mba miensa. Emfa. Ne be ku no. Abusuafo. Ene de me na minie. Ene me be adwama ba dwa boka. Yesi ya wadafo ma de. Minim se dem ha kra ka menya be ma ba kwa zuka te he wa ye din. Minim se be ma ba kwa zuka kwato na ba de ama na Abraham pase de o kan ni nyina ya wadafo ma anye. Ye be jawa ma broken heart. Enti ese me de ahoma na itum na won so. Ese wona mani da so wa ma meyi me se ye wadafo ma de omo ye de a mepon no. Je me yirafia. Me nko ha ba bia. Ahoma a wonim no fatum ne enko ene ye de abufuo ho nkomo. Ena days no survey ekwokoye ni street so a obi e kire day a oma broken heart no. Ni nyina ya ka ho asem. Bo ni nyina atofa brahoma ne so ntentem. Na yeni nkomo 0548931931 0551931931 yenko wano. Hello, good afternoon. Afternoon. Wobapa mientie wei. Ibacho ya afternoon. Be ba ko se. Ye yenum ye wa kuma pa. Ne bunge mpanga tiabu. Ndi ya ko de ya papa. Yo. Ya ko fraye dinu wed ba ku wo. Yan ko andam. Obi a ni sa wed ni ya so de edam. Yo, but I say you go to hello, good afternoon. Obaa pa me pa cho mientie wei. Yo. Ya, ejime da maka ya ma ya fo. Mo. Ah. Mo. Ma ya fo mo nye broken heart bia. Mo me da say o say ya for my broken heart bia. Hello, good afternoon. Hello. Mira me pa cho mientie o. Good afternoon. Good afternoon, sir. Mr. Mekasa ya fo. Yo. Mr. I be hello. Me tie wa be me na. Mr. So ya need ma me na ti fi Instagram. So unko Instagram ya ma wa nante afiri suhuma bansa wam. Sa pepe. Hey. Na so na me na netis suhum no ba aka ahomati for tasanti me nante ya ko Instagram. Na adan. O so de me jai. Oh. Na ti afi suhum ko Instagram. Me so le na me ni na ti be bi o. Oh. So like na ko di fi me nante me dwe ya na me ti ko Instagram. Minister mi ampon wen. Ase ye wadafo ase na de mu gina ye so. Oh. Hello, good afternoon. Good afternoon. Woba pa minim so be ima homam. En fa na frɛ bo di ne enko. Hello. Woba pa ye tie wo. Utie wo ho. Ya wada fo because of the Mo.
Hello, good afternoon. Good afternoon. Me pacha me entie wa wi yi. Pacha wada woma. Ya fo ko tie de baba. Ya fo ko tie de pa ya. So aje wani so. Won se owi obi anka hwe. Hello, good afternoon. Afternoon. Mira, me pacha me entie wa. Madam assistant, mo boy Yo. Ya for the no. Hey. Mo boy the. Mo kita the ya for the. Omo for. There be na baby am fa ba adwuma no man fa yi. Minister. Baby am fa ba man fa yi. Hello, good afternoon. Hello. Ohine mpacho mi entie we. Good afternoon. Good afternoon, sir. Ya for. Ya frame ya bu na me so ya bi ya ma de ma me dani bi akura ma. De kire mu ama ncha cheta. Ya wada for. Ya wada for de me na da ya wada for de. Omu trimu odin dodo. Go se manya ya. Ya yawo. Ya transi abobra. Ni kire na madani bia. Ye o mama kuma yale ya yamfa. There be energy up yampon. Because hey, intime pa mini. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yeah, ohima. Pacha me dia no me ka ya fo. Ya fo anga sano. Na me mu ko ene kita go tina cha te. Because ene tini jawo ya kuma. Na ni ko ene no ti. So ende ba ahun so no na te se. Ye kwa ko wale. And so na na no ti ya fo de. Because I know to find ya from the job by me so I know to so ende ba ahun so na te se jawo kra. Wale. No question. Na te se ya range na se ya wo no kan ya budget. To go tina ti ene There be me kun kwajo osuja etie. Dum bibia me be fie be kan ho asem. I can explain we nko hadi. Entremu na ne da fra mami. Hello, good afternoon. Hello. Wo papa, me se we na munyi medin no. Ka ba ya munyi ya ni free. Na munya na se wa ko a. Wo papa mi entie we. Hello, good afternoon. Good afternoon, dear. Me pacho, me so me kasa kwa me form kakra. Mo ko o tie ne ho. Hello. Hello, good afternoon. Pacho, me tingi dora me kasa free action order. Program mo ya na mo fra wala ino so na ja me pese me so me contribute to the kasa. Yen kwa etie o. Me say na mo makafa makasa be afa bufo ho. Na mo ta makani atoma kuma to pa. Me wo bufo ba na mo program na mo tie. Ye da se wafa. Ama subana e wo me ho no medai. Wa ye nsira. Ana pe so mo ka we nka ho wo ni bi wo ho so mo ade. Amo fadi am fo mo fadi de bo mo ma. Na no anye ene wo sa wo de na ho so de na ma enya wo de. Azuka mami ntwa me homra. Mami ntwa me homra. Abusuafo midimafo eba hospital se me nka nkire wo sefa ya de nyina bra. Biwie ya me san ba homa ne so. De ekeka kono. Ebi a yenwie no na adwen sesa afiri baabi aba nti no. Na dan na ya akura se wiase kura se si amete asa mi nko wiase ni mu. Asa dem ha kura bete me ho kire me. Nanso makoma ya koma pa
ha midimafo ba hospital Dr. Time da so me pa cha doctor se wo ba wo ya de ne senie sitie bia wo the time beto so no watu ase e de amount me pa cha enwene ho se ye me diabetes me stroke me prostate okwa doctor de onim bibia mu nim adwuma dada obehwe aboa wo enkran ye wo poko ase mayira kumase ye wo ebua kwa agogo gia homan mani so time se gia homan na ne doctor eni nkomo 0244 774 282 RSYD Novigi Studio semen kanchrew same pa chew say ye podcasting na wo ye wutwa sini upe studio papa ejina mu de atwa osini a manenye RSYD Novigi Studios sanso so na photography ena ye se bibi de yi photoshoot wupe bi no wa ya RSYD semen kanchrew se bra na onom na age adwuma na si won sere so eye no professionally sene esitie bia mpo se eye skit ombetwa e de amount ye won crime malama ba se off first Kokroko Street Giahomentum 0574 715 778 grow fine yes it makes you grow fine wanu mo ato ntimi ndidi wo ho abon se wonsa ne wona nyina ye otitiriti wa obi amodu aso ti wa wo hwe mi wa ye mre se kontebe me pa cha grow fine unya bi no mo a eye dupa ebeboa wo oba akwa afikyira wote yawo ya na se ensa mayi no eye grow fine na wo hia me pa cha grow fine de nwane nyuro no ahyemu se etwom ya eboa mo anya ahoden mapa infections eta ha wo pa eye grow fine me pa cha oba bi etu nro nyina wo benya grow fine ni bi ewo ho me kai wo se digital herbal center na di grow fine dupa no de abedwa so je ahoma yi 0244 596532 Kingdom Herbal Center titi atempon no Kingdom ya the Kingdom garlic capsules ene ni bitters bedwa so me pacha krofo bebre na wonom say bitters no na bon wo mo say no wunya capsules ni bia eda wo me na se boko na ade nsuo e de apia so wa wonsa no na ye otitiriti stroke hypertension titiriti ye me pacha stress no ni ade be yi de afiri ho ama Kingdom ginseng power capsules de wunya bia bebo atitiri be ma wa ye mrempem me pacha adabrijo away Kingdom ginseng power capsules no tremendous capsules de ema nyina sini hene se eyadupa ebo yi odepoa ene enkabone nyina de afiri won hoje ahoma yi 0597 298 855 21st clinic de bia medi wonom ho dance ye e de kire wo se yade ni nyina wo de wo yade a wonti apoi fakai baby a 21st clinic no asoye ni bi wo bia wura ho peye won fidi e de hwe nipadua nim ahwe etu yade asede amount sanso so ne wo lab a ye lab ankasa e de twetwe moja ahwe de tete wo scan nso ye twa bi massage uko obi mfie se ni bra na ye ntwetwe nipadua no na ahoden emram kumase ye wo ahwe overseas Sompa Yesoro ho obo asenso ye council quarters call junction enkran ye wo dome market sunwane nkran satachima ye wo hoje ahoma yi 0249 311 311 Royal King Cracker yes take chalk your hunger one more pigeon betimas ye kombi de usabre yi ekomo ede wo no je ho anyi me pa chaw eye Royal King Cracker na me kamfo de amawo wunya bi na se wo wi a ebesoso wo komo ano entra ho nkase me hwe dwumadi awi akodidi osa be ye wo pe Royal King Cracker ibi na eno nso betimi adi wakaginamu pa dia ye die wono momenti mi ambem ne yenkwa ahoma ne so ne yemfa o mutiawa na ene de baby am se me fa ba adwuma no manfaye too. Hello, good afternoon. Good afternoon. Boss, me pa chao mi entie we. Yo, that's my mama ha area. Ya eja o. Nkomo na mpesa me baso. Me pa chao yenko. Abufu asema na mo kana no kre. Ebe se abufu itimi sade ma bibia ese. Nkwasem. Bible kwa kama yetu azese ubunfu nemo ama wonye bone. Ama yabunfu so na wiya nkotoso. Enti abufu no beba de na so abita yen hye ho so. Ebiti bia wonu so. Ahame mi sei na yere. Eto mi di na se meni ni akasakasa me bia mi church enti. No dem kura na so yibi den so mfi no akokrom sa na jazazem no to twa. Mo
ɛna yɛba friends de born you know ai broken heart for no no so no broken heart no like I said kwabna for the yɛmpɛ yɛn ho asɛm kwabi for the yɛmpɛ yɛn ho asɛm yɛda tinya yɛda bia ɛda na ko na kuya ne adwoa for the na me ni ɔmɔte akapa ɔmɔte akoma because I'm better than the kind of yo yɛda se hello good afternoon good afternoon mami mira me pacho yeni nkomo I'm say kakra me can your friend me Aliju me can free poku kroma house. okay kakra mpesa me kafa driver for the no na bi wo a yes take ya ho okay me kai me driver ni e baby etwa na me drive a nipa mienu bi ana me ye ma dine se me di wo matem me yes me di wo matem me da me ni a me hwe wo mo na che se ba ko ye ta a lawyer ana second one so me kwa cross o me a me yes me di na tem no ye judge e wo edum yo firi won na me a me psyche me ho se e wo me che me ho so ene enya sa da wa asem bekọ de ma che me ho so a be si sa wa ya de nyama bi o a wo se yen ya nipadia no so wo psyche ho ana ya fo ayi eda na de no no ma me nkyere mo ade bi yo unte eda ni nyina kwasi ada to memene da no ya nkwa na ya busundin wo mamin clarify me who say from a kwasi ada na ya akosia adwoa abena akua afia ana ama ni nyina ne dika udu ya wada nkwa no nkwa ya wai okọ mema no nso a eye kwasi kwadwo kwabena kwaku kofi kwame nse ya wada nkwa na ye wai den na ma ne ya busudintina ya wada fo no se busu bia se wa anya na de pa ya wade bone enti kakra metimi aka de atu amanvo yo yɛda se na baby amfa ba adwuma pa me mfa ho biom hello good afternoon good afternoon mira me pacho me entie we pacho ya fani ma me kasa su boku okay da no de na mbe kan kakra na ya fo asamo mo kan ye no kru mele ya me ira me te yo de ya am say senya bu trepa na mo wa anka yemi ni eja ya che me say o ma mu bloku hat bia man bloku hat bia anka aye nipa ya na le ba mu anka me ntiasu basa wo ware ya na den wa ya o den be me na enya bu tre na mo pa anka ware no guda da na butre ena masua no hu se di fitin na nti ena na bo am kese pa nti ni hu se ni ma no ba na hu se me de me faso nti ena no asam kura tumu da me ma asam ye de kwa mi se ma ti ya fa ni chew ansana akuma atoni ye nti ya for the end no kura pa mo de tamu ba yo me da say hello good afternoon. Good afternoon. Wababa, by NTA way. Baba, I'm Abigail, make a free the challenge. Yo, sister. Baba, so the Nana Grandpa and not the person because you okay. Okay, say, so when you Obaa Yaa, you can say when you before when you and to come one as on me. You don't like Asama, a no. I get children. No kind of crap. I'm a similar from. Boy, Diana, Menene, so before Bamon Tamina Mokasa, I thought that card for a one. Oh, don't say the booty. And I'm sorry, I said, yeah, now I can be in a minute automatic. We're going to be.
ba omunhu ade poti lenche sama me ni jaye so I nsema otimi ka chairman no ama me mbere biem ama ese entema tinchi no ni tire ye nyamu mema so mo ni ma atia aya mo ni enya sama mo ka mo ntum kakra na mutimi ka asimi ma ne ti akoma dodo kakra me timi aka no Mera se munyaba. Hello, good afternoon. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Mama me pacho my entie way. We are no paid the boko. Make us a free with him. Okay. Na me woy. And I me call me kuno. Me kuno me could be now. Busumi and Sammy by Uncle Family be a friend. Ya. We share the punch of a civil number, baby. Ya. Baby. Ya. Then ye baby, ye is Barbos running me kuno. What thing get baby and yeah, me panosha no go on so the yeah. If you are starting from a baby, yeah, baby. I'm a same baby. Uncle Sompa make you. Was that the baby crash or yana so? Yes, me about baby. Yeah, Brady. I can't do a man for Oh, Kafra. Yeah. Now, dear cran and a dear cran come young coffee, some cacra kady by. Hello, good afternoon. Good afternoon. Obaa Yaa me pacho me entie way. Pacho ya friend ya baby. Mo, ya baby, yanko. Ya wada for the more can better can. Yo. Ya wada for that no more can mean ya there no more you never so. Ah, minyaba, me say. Ah, chesa madene ho amenti ase ka bibi. Ade na, ye de yempe ko se mo wo de ba ye de be wo so. Ye wa botapa, ye wo do. Ye wa kuma pa. Ye mo mun se hu na yempe. Yempe ko se wo so. Enti omo ka abnafo eni akuafo. Ama po wo. Ade zom do mani esi ya wadafo nko azo. Yo, sister ya abuafu. Sister ya abuafu. We kakre groza ni buafu. Waja. Nzo waja. Obi abodi ya. O mo experience no mo share. Nzo nzo true fire abetu. It is no ho nwu no ofi. Yo, me da say Obapa. Hello, good afternoon. Good afternoon. Ohima me pa chao. My entie wa wiei. Me pacho me that. Me pacho ya fam and that's all I'm just on the kakaka. Yo. Me ba me chomo pese no bu nsam nyina gu ya sewa fo. Me say, sister. Mama. Ya sewa. Oh. Ye stemi papa. Oh. Ye wa ho brase. Ah. Ye bu mema. Yay. Pese ye Ebraya ho ase ye se nkra. Ye bone kura na ye gacho. Mami o kire ne ma wa yi ase. Eye na Abraham aden na sabotage. O kire ne ma wa yi ase. Se de o si ye yi nsam ni gu ono. O bon san wa yi ase. Pa. Oya bone an Ye dia chao. On the make. Na omo ntia ni papa pa do. Yeah. Akuma fina ye omo sa ye. Na o zo free. Oh yeah. Wasere. O zo no kosere we chiri. Na ya busa no bia na on say wo mumu e kire eniema wa yi ase no. On say de o msi yi nsem wanwan no. Gba mi say de o si kasa no.
oyo mo chere enema wa yase ne bia ebise se de otabon san wa yase ebise se de ebise se de wosi bodin yafo ya yesenkra ye daboko hwan odamase hwan ne kan oh obi frame yo osene papa de ya mensa hey mi ami name na ose se de na wo chere ya mensa no sao papa so this can be heavy better spectacles what mama hello good afternoon me pa cha o ma yentie wa wie wada roma okay yo na me eshram ami moni e kasa na ya ma me nare tam chere fa bufu mama abufu ni ma etimi ye sala ya ma me kan o se e ba na dam number 1 no kwasem mama ni ma enka kwanya wo se abufu ni etimi di ba bebre ni enka ye village ware anka ya wura ka wadi agu hankumu ni nyina ni se ni ma e ba ya ni ma yanti ase wan yanti ase na asam no da bi enso fo ka se opa e na obufu na ya brother ba ko ka se so wo asam no ba ya na watobo na wa ji wo kan kama na obi awa kuma mama but atenga mu di tumu no abo ye nyina no kwasem ye ka se obi nya kwanya mba but obi be fa amana ya na bravo pa aha ana se na ya maame ekan se ye kununum no ani ya yere mu no obi ani wa ma ko obi pa pro obi pa obuo obi pa obuo aware mu asunje ni mo ya asunje mama enti akrokro na eba adi so di abufu bombo dini di abufu no adi odo be se won 10 ana na eba ma bi enche so enti sana me ka me kunu ye kwame yo me ama okay mama ye ku ya ho ase kwolu ba ya na wa start di okrokro bi ase won 10 na me so ma ye ntam tu onu ye sa na me hu se papa yi ne tempi awo we ni and you miss my hand. Not the same mama, yet, yes, you mother Tim, you were 15 years in years to Sadia. That they are rabbi Bruno. Then you are back now, I'm working. I tell for 10 years. And yet, idea, and you are because your palm, whom yes, and you mount other saying, we have it him. And we are some way. Mama was some after panel. And one am working. Yamin sure what Munina Mugu. Mama, yes, Ami. Yes, Munina Mukasa. Yan so yeda se papa. Hello, good afternoon. Number saying 1. Hello, good afternoon. Hello. Mira me pa cha me entie we. Good afternoon. Ye wi enya birthdays no. After mo to say. Me pa cha ye ho ye pa na nso e. Nya ko kwado. E de radio ase. E sumpani. Nya no kure sumpa na we. Yo, e pa cha. Hello. Papa me pa cha ya ma wa kwanya na etie wo. Yo, me Maso mtu kano ende. Yo. Baso mo ya sem no guso na wo kire. Mi nwa be ma. Oh, mo yeka. But ya bi na tie. Di odi ya mi mo se mo ye good. Now kuma se na wo su adwuma na me friend no na me so. Me di number for friend no. Ana me ka chen so. Your friend say me give number na ase me tukwa ka kranta se na maba nti ni wo boase ti da be na me process ano so okay ati ada obeye really no be catch them ti e woman na ma friend no nti one of them so o wo mo pon a obeba ana me so yo mate enti me one of them so wo simu ana me so yo enti we na me wa na o so abesi e boase to na wo si form na me wo infa
I'm saying, the background in the Cassie, put in the background. And I will eat a GM to own the background Cassaki, and I will eat a job who say, I am here, I want to catch a corner. Is I am here. You will be what good do with fear of washing. Of course, second year, I can watch you, I go up so as Abba. At the outfit here, let the question. Why are you Yamishamu? Medase. I wish you for me anya birthdays ni mra ye wi e be fa nipa num pe wachire na eh na de baby pa me fa de ba adwuma me se me fa ho biom say na driver and me kofa crow from 3 stones so ho me se baby e de me fa ye no enye me fa ho biom yanko ye ni mwen ya mame abna boajewa ya dodo na dian samrane e de bono eye CB ana CB ya mame CB enene wodi na wodai na yo mete ha men kasai ena minister IBJ se nasinimpon ye nye nchen kra bojare ankase enene wodi na wodai na IBJ si wono de woni hwia wo ka woni wo mama akua jamfu a nyameche ena benis ya won kran ene sompa adwuma yefo nyina ye kan bo mama ye maame a woda pa nyankopon koso ano mpagya no na baabi a wadure nyankopon ema ne yekoduro honhom fa ne nu baabi e wo se wokọ na okoduru ye to aso yo Mr. Prince Osei Tutu ene eye World Prince Day nana say Tutu di na woda na wei efri ne baba Wendy and your Wendy ena ebusua ni nyina ewo London abrochi memu yenso so ya so mu twetwe ewa ha ene ye kan ebusua ni nyina ho amiama ye papa awoda pa nyame enhira oda na onkosoa enya okese pa na nyame ya adom ochena nso so eye yenua be ma Black Sheriff a birthday inside de ene ebi ntoaso edin ne de edin ye bone sen IBJ edin ne ye bone sen enya Laura no kra Hanif yo ne honso efese abrantie na edi na woda na ni din de Hanif Alora menhunu bo a wada ma na ade ache abrantie edi na woda ene dai na enka ho me pa cho munyi mfiri mu na enka ho na mama madwene ne nam dictionary mu aha ene ebusuafo birthday we no esimisi ankasa na de ama me do blacko ene se me hwa hwehwe mu a to de bia mehu me ho ewo ne ho sania nebu oduro wawe ataso nani abre a watimi aye ama na ye yie no enu nti ama manya odosoro nkokora de ama Black Sheriff mo a mote wo yes Black Sheriff yes wakwa han dan wontu aka no yanyi ntum free say Black odie wonye stingy man minim bibia Black opa so be da bi wonye stingy Sheriff yaya nyamin hrawo wudi wa wodai onkoso ano ntre wa hiem na sa abrei na di wanim no wode alboms na ba no nya den enchen Iron Boy yamma no nwum ni bi nhyem ma no na afei yemfa nipa numbu nhye baabi amsa ba akokora da so me ba rap no so we jai rap na yana IBJ me penso he afei yemfa last one ye wi nhyao nyamin nhyao chese nwum no ho me se wo panyum a be ma wa rekekira wo de tie Black nwum tie ase keke wono a wo tie ne nwum ho se nipa ankasa ye mafia nipa ankasa betimi akire o two sides bia chese wa ankasa beje wonsem yankwa ye course ne so na ya wie birthdays no edin yo number saying
Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Obaa Yaa me pa cho me entie we. Dr. Sompa Nkomo. Wada uroma wodem. But that the mama answers to come and hey, the why for your to Oh. Yeah, Oh. The kuya for say ya num kula ni ya ma. Oh. The kula ni ya ma o. Me ra ho. That dear, yeah, nyina mo so na. Ya fo nyina sori. Mo fa ko jai mo muti. Omanya de say one pound for me black. Oh. Mama me wala for me tie nyina me su. Kafra. Because omanya de so ya ba mumu ye nyai da. Enya bro. Me da say. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Mira, me pa cho me entie o. Yo, me dim di Mohammed, me pese Kumasi here. Yo, me pa cho ko. Mo program ni tamanna ya for one thing about ya for ne say u for me juma. O mo lock we juma, u for me juma we juma ko so 10. Na mo relationship no so mo be jawa ya na empempie no nya say dia o mo say dia mo fiti ya no me ja na mo hu for bi wo ho mo bi say o man twa mo wa asam beto wo mo bi wo ma ba dia for yes mo fiti ya no me ja ya no mo ye ne me bi e mo mo they know but mo ye very good in terms of say for me juma but my first bro mo ye ya e ma me juma ni ku ni mo papa ni ametie me fa adwuma ni agro kra one day me da say hello good afternoon. Hello good afternoon. 2 hello good afternoon. Your fat call we are last call. Hello good afternoon. Hello good afternoon Obaa. Afternoon Obaa. Me pa adwuma da se pi. Afternoon. Me fa cho me frefi dun kwa wo fe e friend ya mansa. Yo. Yes me dun kwa wo fe. Yo. Utie wo ho. Hello good afternoon. Me pa cho ye dun ko fi na no tin. Be me na me pa cho me entie o. Good afternoon. Mira me ma wa ha ye je o so a. Ba cho me kala ku bo ma so kwanda no. Me pa cho yo. Ba cho o ye shede ni kura o se iyanu anaya wada for mu damu. No kwasem. O shede ni na. O ko ma mo nkwa tu ya wada nkwa e wai. E dem tin fu mi ma so a e take nkwa udu ya wada so e wai nti ya wada for this. The difference. Na de ba kwa ya wada ba na se ya be ka je on se. Omo mu ye invitation. Aha, we get omo ye tie. O omo nya ka chiro ze ni ko ti nya e ko se ni ko ti ma ti o number. Nti ya wada for ma de o special ba je me da want. Men so me da si di o twa to kra. Hello good afternoon. Hello, good afternoon. Ohima pa cho me entie o. Because me ya na ka se ko ti fa ho. Yo. The pastor ya wada for the ye papa. Asa be ya wada ni ade adu be funu. Na asem na ameno. Ni se me ya me kufu a me nka so bo so me fu ma so be kemi ni se wo ayi tele me bu funu ni na sia. Asa be me bia wale ya wada ni le duma koso. Ya wada for wodo. Ye na funu na ye do wo mu. Se na fo be keke kwa mo kokwa na ye ne se ye kunu. It will be you will boost my it's up to my if you water for your suvan the grain no. Yo, yeah, that's say ebusuan for yentimi for frefo bia ebio. Ya da obi bia say ne nyame adomo chen bebe adwuma. Me boss IBJ say nyame adomo chena ye mma adwuma. But nyame adomo ebusi next week mu a ye maame ohinini adazo aba beje adwa na Sompa Nkomo no. Senia wahyehyɛ na wode atoam ama yakɔ wa wonim edi minim sɛ ya sɛ na wie o sɛ die o there's so still na ye gina ye na so pampe ya wo so ya ye wo so midin edi nana
Yaa Serwaah nyame adom a Sompa Nkomo ye besa to so makra bye bye